Zemljo tisućetna, na vjernosti se kunem, od mora do Save, od Drine do Une, jedna si jedina, moja domovina, jedna si jedina, Bosna i Hercegovina. Bog nek te sačuva za pokoljenja nova, zemljo mojih snova, mojih pradjedova, jedna si jedina, moja domovina, jedna si jedina, Bosna i Hercegovina. U ime Oca i Sina, ja, Ban Bosanski Kulin, obećavam tebi, kneže Krvašu, i svim građanima, Dubrovčanima, pravim vam prijateljem biti od sada i do vijeka, i pravicu držati sa vama i pravo povjerenje dokle budem živ. Svi Dubrovčani koji hode kud ja vladam, trgujući gdje god se žele kretati, gdje god koji hoće, s pravim povjerenjem i pravim srcem, bez ikakve zlobe, a šta mi ko da svojom voljom kao poklon. Neće im biti od mojih časnika sile i dokle u mene budu, davat ću im pomoć kao i sebi, koliko se može bez ikakve zle primisli, neka mi Bog pomogne. Ja, Radoje Ban, pisar, pisah ovu knjigu Banove povelje od rođenja Kristova 1189 ljeta, mjeseca Augusta i 29. dan, na dan odrubljenja glave Ivana Krstitelja. Ovo je bio, dakle, povelja Kulina Bana pisana na današnji dan, povod kojim smo se danas mi okupili u Bošnjačkoj zajednici kulture i preporod Zenica, dobrodošli na obilježavanje 29. augusta dana povelje Kulina Bana. Ja na samom početku želim da se zahvalim našoj Amini Bajramović koja je odsvirala himnu Bosne i Hercegovine, a nakon toga je otpjevala himnu Republike Bosne i Hercegovine, a sada mi je velika čast pozvati predsjednika doktora Ajdina Huseinspajića da nam se obrati i kratko vas pozdravi. Predsjedniče Bujro. Assalamu alaikum. Svim prisutnim, cijenjenim učesnicima tribine, doktoru Izmiću, doktoru Ujaku, doktoru Ramiću. Veliko je zadovoljstvo ugostiti ih danas ovdje. Čovjek griješi u procjenama. Za sada, evo vidite kako je vrijeme, vani sigurno bilo malo svježije i godnije. Nego sada, ali nismo smjeli zbog neizvjesnih vremenskih prilika, hoćemo da neće biti kiše. Međutim, tu smo, nadam se da ćemo i siguran sam u to, ako Bog da, danas osvježiti svoje pamćenje kada je riječ o povelji Kulina Bana. Na ponos je svih dobrih Bošnjana, Zeničana, da je danas Zenica s 3 manifestacije obilježila povelju Kulina Bana. Prva je bila na mjestu Krebivog polja, znači Organizam forum građana Zenica, drugu galerija preporodu u sinagogi i evo treća manifestacija je ova večerašnja koja organizuje Bošnjačka zajednica kulture preporod, Zenica u dom preporoda. Samo nekoliko evo činjenica, neću ulaz zaista u govornicu izuzetno kvalitetni i čućemo iz 3 različita ugla o pobjedi Kulina Bana, toliko toga iz onog lingvističkog, književnog, zatim jednog diplomatskog, društveno-političkog i na koncu jednog arheološkog, pa vidjet ćemo koliko smo mi bogati, koliko je Zenica bogata, koliko je naša sredina bogata, pišemo historiju, meni je drago da Bošnjaci uspravno hodaju,
3 doktora nauka večeras drže predavanje o povelji Kulina Bana. Svi oni koji se busaju da je povelja njihov dokument, pogledajte da li večeras obilježavaju na ovako svečan način i ovako akademski način i sa ovoliko manifestacija, sjećanja na povelju kao što to radimo mi u Bosni i Hercegovini, dobri i plemeti Bošnjani. U suštini, hvala vam što ste došli, hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme, hvala vam što pratite rad Bošnjačke zajednice kulture Preporod, to izuzetno cijenimo. Želim vam da večeras osvježite, kažem, svoja pamćenja. Zahvaljujem se ljudima koji su tu konstantno uz nas, koji Preporod podržavaju, koji Preporodu, poput naših sugrađana Emića, poklanjaju i određene knjige, određene zaista važne spomenike materijalne kulture. Hvala vam lijepo, želim vam svako dobro, večeras na ponos Zenice, na ponos Bosne i Hercegovine, 3 doktora nauka o povelji Kulina Bana. Meni je zaista veliko srce večeras. Svako dobro i salam alejkum. Hvala vašem predsjedniku, a kao što je predsjednik kazao, naši večerašnji gosti jesu 3 doktora nauka. Prvo jeste doktor Amir Ispić, zatim doktor Edin Bujak i doktor Ibn Al-Ramić. Na samom početku prisutnima će se obratiti doktor Amir Ispić, doktor historijskih nauka i predsjednik udruženja Batum. Doktore Bujak. I treba potegnuti bismilu kad vidimo šta nas sve okružuje i ta neka vječna komšijska netrpeljivost i jesi, nisi, silno dokazivanje. Pogledajte koliko to traje, ja ću se sad malo osvrnuti na tu, hajde kažem, srednjovjekovnu, odnosno moj zadatak je, Aide me zamolio da nešto kažem o tom političkom, diplomatskom, komšijskom, što je uvjetovalo ili vezano za Kulina Bana kad je u pitanju njegov život i odnosno sve ono što je, kad kažemo, preteča u kratkim crtama što će dovesti do ove povelje, jel tako, da malo prikažem prilike društvene tog vremena, jer nemojmo zaboraviti, svako će, kad bi mi poživjeli sve naše pretke, svi bi rekli da žive u najtežem istorijskom periodu. Ali vjerujte, ne zna se koji je gori period bio i koji je bio za nas pun nekih, kako da kažem, nedaća i problema i neznanja i konfuzije našeg naroda, jer onaj koji je odlučio da ostane živjeti ovdje od početka, od Ilirikuma pa dalje, zaista je stao na jedan vruć kamen. Metodološki na početku da kažem da dugogodišnjih 10 godina sam proveo sa doktorom Salihom Jalimamom Rahmetli, družili smo se kontinuirano 10 godina svaki dan. I sjećam se da mi je govorio da kada je on, koliko se sjećam, da je on prvo upisao Filozofski fakultet odsjek povijesti u Zagrebu, prije što će prijeći u Sarajevo, da je na tom nekom početnom izlaganju, početnom upoznavanju sa profesorima, njima se u Zagrebu na povijesti obratio neki akademik, da li to bio, sad da ja ne govorim proizvoljno, ko rekao mi tada imenom i prezimenom, Leptir Mašni, kaže, pun nas je teatar, i prvo što nam je rekao na Osijeku, na povijesti, rekao je: draga omladino, draga djeco, dragi studenti, kolege, na početku ću vam reći da vrlo dobro, pažljivo gledate ko je preko puta vas kada govorite o povijesti, o istoriji, o činjenicama i tako. Ako ste među pticama, rekao mu je profesor svima njima tada, jel tako, rekao je, gledajte da govorite ptičjim jezikom. Ako ste među konjima, gledajte, znate kako konj hija i kaže, morate konjima, oni nemaju ptičji i tonalitet i tako. Odnosno, rekao je, uvijek pratite šta je s druge strane. To je jako važno kada budete, evo, sada na putu da iznesete ovo profesorsko zvanje, jer ćete cijeli život vršiti prosvjetiteljstvo i govoriti ljudima. Zašto ja ovo baš iznosim na početku? Od nas, kažem, ovih 10 godina, stalno sam bio prisutan kada su Saliha, odnosno mene, tada mladog studenta, odnosno povijesno, znači na postdiplomskom studiju u Tuzli, stalno sam slušao kad kaže: daj nam, Salih, reci, jer smo mi u srednjem vijeku bili muslimani,
A tako su tražili od njega i pravoslavci i katolici da se on jedno iz rukava da izbaci neku činjenicu, neke podatke gdje smo mi u srednjem vijeku bili, odnosno bogumili, da smo bili pravoslavci, katolici ili muslimani. Oduvijek je nastojanje bilo ovog prostora i naših komšija da se mi očitujemo da smo katolici, da smo muslimani, da smo bogumili, da smo pravoslavci i tako dalje. Nas je na Filozofskom fakultetu učilo da je povjesničar, odnosno istoričar, čovjek koji procese političke, historijske i tako dalje sagledava nepristrasno. I on ne smije da, kao jedan istoričar, da iznosi činjenice. Međutim, moram priznati da je nas, evo sve nas ponaosob, čitali ste i čuli ste, zbunili su nas sijaset tih knjiga i tako dalje, gdje je srednjovjekovna Bosna isključivo srpska ili katolička, pravoslavna, odnosno katolička, odnosno hrvatska. Iznosi se tu neke marginalne činjenice i tako dalje, nekad su one podložne i tako dalje, ali je jako važno da se približi ljudima, ja ću nekoliko teza reći, da je jednostavno to vječno bilo i danas je to živo. I 92. godine je bilo živo, hej vi Turci, Balije, ja se sjećam toga jako, jako dobro. To prepucavanje još uvijek je živo i tako dalje i tako dalje. Naše komšije, jedne i druge, znači morate da priznate, znači moram da kažem na početku da su ovdje dominirala dva velika carstva, odnosno da su bili ovdje neke glavni primati kad je u pitanju uprava, odnosno snaga, odnosno vojska, odnosno uprava, to je Bizantijsko carstvo sa svim onim što je ono nosilo, znate da je ono pravoslavno bilo, je li tako? I da je bio prisutan papa, odnosno njegovo, je tako, prevencija i katoličko vjerovanje i tako dalje. I da su bili Ugari jako prisutni ovdje, jer su oni bili vojni, taj čarobni štapić preko pape koji je trebao da da zadatak, da održi lekciju jednima, drugima, trećima. I stalno su ti ratovi potegni. Ako bizantijski car umre, dok dođe novi car, dok se snađe, već Ugari odoše tamo prema njemu, ili oni dođoše prema vamo, pa osvajaju njihove gradove i tako dalje. Ako jedan otac ima 2 ili 3 sina, svaki hoće da preuzme carstvo. Pa će jedan sin dobiti od oca vazalstvo, je li tako, a onda će drugi sin nezadovoljan biti time, odnosno tom odlukom, otići preko puta u Bizantijsko carstvo, reći, hoćete vi stati za mene da ja prekršim očevu odluku i brata. Ono što smo mi gledamo u serijama turskim, što gledamo kroz povijest, to je oduvijek bilo zaista tako. Borba za vlašću je bila, kako danas, tako prije ovo političke stranke, to je uvijek tako živjelo se, oduvijek. Pa na kraju krajeva znate da je i Adem a.s. imao 2 sina koja su imala, jel tako, čiji će se plijen primiti, odnosno čiji će žrtva biti primljena. Ta prepucavanja su bila živa, pa i u srednjem vijeku. To je uvijek bilo živo. Međutim, kažem da su bile, znači, pitanje vazalstva, ali ovo što su naše komšije bile samostalne i tako dalje, oni su u principu opet imali svoje, oni su bili vazali. A to znači da su i oni imali kapu nad sobom. Ali šta su oni radili? Kad postanu vazali Ugara, Mađara, Pape, kad postanu vazali Bizantije, pravoslavne Bizantije, kad postanu vazali, onda se oni življavaju gdje? Pa na Slavije. Bosna je bila Slavija. Onda su oni u toj potrebi i želji da se pokažu drugima i da i oni budu pod utjecajem drugih, kako što oni to žele, uvijek ulazili u Bosnu, na neki način tražili da i mi iz ovih prostora koje smo oduvijek imali i nekad drugačiju vjeru i zato je našlo prostora ovo bogumilstvo ili mitreizam, taj perzijski kult na našim prostorima. A zašto? Pa zato da ne budemo jedni ili drugi. Znači ta potreba, daj da budem nešto sasvim treće, četvrto ili deseto, samo nemoj da budem to jer ću navući jednog na drugog na sebe. Ja ću navesti sad, pita me malo prije doktor Bujak, odakle ti Vijetnam? Jako interesantno, hoću da to podijelim s vama. Vi znate da je Vijetnam jedna mala, sjeverni Vijetnam, jedna mala zemlja koja je doživjela da je jedna velika sila od 50, evo da ne pogriješim, 55. do 75.
20 godina bila na meti Amerike. Bombardovala, bacala bombe, napalm, tamo satrla, spala zemlju. I taj Vijetnam, vi ste gledali američke filmove, nema kakve muke nisu doživjeli, po zemljom su živjeli godinama. Sve su patnje svijeta prošli ti ljudi jadni. Međutim, šta je se dogodilo? Prošlo je samo 3 godine. Taj isti Vijetnam je napao koga? Pa slabijeg od sebe, Kambodžu. Znači oni su samo otišli u komšiluk i našli su slabijeg od sebe i napali su u Kambodžu jadno. I taj rat u Kambodži je trajao od 88. do 89. Pogledajte tu potrebu da, ali to Bosna nije zatvorila. Znači potreba da nađeš slabijeg od sebe, da si življavaš na slabije. To je itekako prisutno na našim prostorima, vjerujte. I kad neko kaže morate pridati, ma ne morate pridati to sve. I zato kažem, samo dragi Bog zna kroz šta su prošli naši preci da bi zadržali tu svoju religiju, bogomilstvo, stečke i tako dalje. Samo dragi Bog zna. Ovo što mi zateknemo stečke, ja i doktor Bujak godinama hodamo i tražimo i iskopavanje, on sad radi više, pošto je na Filozofskom fakultetu Sarajevo. Ja da vam kažem i da budem iskren, ja se čudim da mi išta možemo naći. Koliko je toga ukradeno, odnešeno, tuženo. Ne želi da imaš ti svoje nešto da nije iščupo iz temelja i odnio. Šta je Louvre? Pa to je krađa svjetska, uzušao tamo odnio i kući ti sada. Helem, i sada, samo mala analiza naših komšija sa zapada. Ugari svo vrijeme drže Hrvate, Hrvatsku, ona je podeljena na vidi, tako je, drže u šaci. Koliko je drži u šaci? Od 1102. godine do 1918. Znači, 816 godina su Ugari i zabranjivali im jezik i nema šta nisu radili. Oni su broj jedan, ako sad pogledamo s naučnog aspekta, oni su njihovi neprijatelji broj jedan. Vi ste sad svjedoci bili da je Orban rekao imao bi želje mijenjati u hrvatske granice. Zašto? Pa zato što je oduvijek ta postojeća Hrvatska bila u rukama Mađara. Tamo se budi nacionalizam i čovjek kaže, pa vi ste vi ili mi, vi ste to. Međutim, hoće li pred njihovim vratima zaigrati mečka? Bezbjeli da hoće. Trenutno je okrenuto prema Bosni, vi ste ovo, vi ste ono, vi ste sapun, treba sapun, parfem. To je ta naša vječna jeste li istel, a u stvarnosti oni u svojoj kući imaju cirkus. Jer taj isti Orban polaže pravo i kaže, pa istorijski, naša ruka, mi smo 16 godina ste bili mi. Bili ste naši vazali. To je istina. E sada, ti famozni Turci, opasnosti, padom, znači kada su Osmani izašli, kada je Bihać postao Sandžak 1592. godine, već 93. sljedeće godine će biti bitka po Siskom. Znači, koliko su te Turci opasni Hrvatima? Oni su im opasni samo 286 godina, od 1592. do 1888. Čak su i Bana Jelačića, kad su ga iskopali, okrenuli ga prema Bosni, jer je u Bosni, nekad je on bio na drugu stranu okrenut. Ali džaba mi to ne možemo objasniti da i mi njima nismo problem, da mi nismo njima neprijatelji. To je tako, valjda, vječno, kad se rodi i kad ga odgaja, odmah ga odgaja da je u Bosni problem i da sve što budemo snage i neprijateljstva treba okrenuti prema nama. I to smo na kraju imali do 1993. godine i vi se toga dobro sjećate. Na drugoj strani naše zapadne, naše istočne komšije također imaju cirkus u kući. I to kako dobar cirkus. Navešću najljepši primjer ovog cirkusa, jer se ovo sve događa za vrijeme Kulna bana. Zato ovo i pričam, zato što je da prikažem vam prilike, jer mi ovo zadateke, političke, komšijske, društvene prilike. Znači, s druge strane, naše istočne komšije, imamo situaciju da je Stefan Nemanja se zamonašio. On ima 3 sina, jednu kćerku, jednog sina posebno voli. A to je Stefan Nemanjić koji je, jel tako, bio prvovjenčani. On je bio drugi po redu. On ima i 3. sina, koga? Pa Svetog Savu. Ali ovoga prvog koji je se najljepše češljao, koji je očekivao da će babo njemu ostaviti, jel tako, Srbiju, da on upravlja, međutim je ostao bez svega i otišao je prema Zeti, prema Crnoj Gori, dobio je taj dio prostora. Opće nezadovoljan.
Šta je otac uradio? Otišao je, oni su pravoslavci, jel tako, jasno ko dan, oni pripadaju Bizantiji, otišao je papi, Očentiju III, poljubio ruku i rekao, evo, postajem katolik, jer moj otac, umjesto da dadne carstvo meni, da mi babo ostavi zemlju, sve je dao mome drugom bratu. Prihvatio je drugu vjeru i tog trenutka Crna Gora postaje nekoliko stoljeća, 200 godina, postaje šta? Katolička zemlja. Jer će, ko upravlja njegova i vjera, vi znate, čuli se za to. Znači, najstariji sin odlazi papi, ljubi ruku i kaže, otac je nepravedno podijelio zemlju. Dao je brat. I onda postaje rat između njih. Obzirom da on izvještava papu šta se događa, u jednom od pisama, da uzmemo Štuluk, poslao je papi pismo, ja ću reći da je to pismo nastalo, ovdje se spominje to pismo, sad ću vam reći tačno, da je otprilike ono nastalo od 22. smatra se da je nastalo od 22. Pobjeće će mi to, ali neće da ne idem, da ne izgubim. Znači, šta je se dogodilo? On traži političku podršku i onda on piše pismo da u Bosni ima jedan imamo veliki problem, da u Bosni imamo problem zato što se kaže Kulimban i njegova žena i njegova sestra pružaju podršku hereticima, bogumilima. Znači on daje tu informaciju usput. Evo u mene ima ovo, znate, tamo ovo, i da znate, moj komšija Kulimban, koji je kod vas priznat i tako dalje, on podržava, jel tako, herezu, odnosno bogumilstvo, tamo se spominje u tom pismu, 10.000 ima heretika koje podržava i tako dalje. Kulimban ima jedan problem u tom trenutku, kako će sada riješiti problem i kako da postupi u tom trenutku, i on je prinuđen da ili da strada vojno, ili da on diplomatski znanjem, snagom, umijećem prevaziđe krizu koja ga je strepila, jer i splitski biskup također šalje pisma da se u Bosni razvila hereza, bogumilstvo, iznad očekivanog iznad mjerenja. Nemojte zaboraviti, u Bosni su Franjevci koji danonoćno to. E sada, šta se događa? Događa se da on ima jedan ozbiljan problem jer priprema se 4. krstaški pohod. Vi znate šta su bili krstaški pohodi, koji će otići prema islamskom svijetu, međutim ovaj će otići prema Carigradu, popalit će kompletan Carigrad i ta silna vojska je vrlo lako mogla šta? U Neretvici da uđe dole, kod Čapljine da uđe i da ti silni vojnici dođu i da pokažu Kulinu Banu koji je apsolutni vladar, da je Papa Očentije III, da nema šale sa njim, kakva je to hereza, tako blizu. Međutim, on njemu šalje šta? On umjesto da mu pošalje vojsku da porazi Kulina Bana, on njemu šalje posmatrača ili posrednika koga Ivana Kazamarisa. Znači, on šalje vojsku na Carigrad, koja je odlučila da ode na Carigrad, a u Bosnu Kulinu Banu, kažem velikom Kulinu Banu, zato pokazuje se da je bio diplomata i znalac vrhunski, šalje mu Ivana Kazamarisa da izvrši inspekciju šta se to u stvarnosti u Bosni događa. Kulin Bani kaže, pa zar vi, kad ga otkuti heretici, on kaže, pa zar oni nisu katolici, pravi se ružno reći budala. Nije čak se on malo tu čudno i ponaša, zar oni nisu katolici? Kaj nisu, ali Kazamaris dolazi i obiđe Bosnu i ono što se završilo u pregledanju Bosne, u stanju šta se događa u Bosni i da li se ispovijeda, ta religija je šta? Pa Bilno-Poljska povelja, jel tako, vi znate to. Znači, to je rezultiralo da Ivan Kazamaris kaže, hajmo za sto, potpisat papir, potvrditi, eto, znači, to se. Kulin Bani spasio svoju zemlju. Nije izložio problemu koji je prijetio, a to je bila vojska i potpuno uništenje. Jako je to diplomatski dobro uradio. Spasio je svoj narod, spasio je svoju Bosnu, iznio je do kraja i hoću da kažem, bio je svoj na svome. Takav Kulin Ban, ako ste čuli kad je Tajek na početku govorio, pogledajte, opet na kraju pročitaj još jednom taj tekst poziva Dobručanima.
On u tom pismu nastupa samostalno. Nećete tamo, vi nećete u tom tekstu Tari koji čita naći vazalstvo. Dubrovčani, dođite, ja ću vam dati podršku, ali moram pitati ovoga ugarskog. Nema, ne spominje se. Ja vam dajem slobodu, ja vam kažem dođite, ja vam kažem Bujrum, ja. On tu ne diže niko sebe, jer on je tu apsolutni koji dominira na ovom prostoru i svojim znanjem, umijećem. Pogledajte koliko je on stabilan kad diktira ovo pismo, koliko je on stabilan, čvrst i jak autoritet i zato se spominje Kulim Ban. Veliki Kulim Ban. Ovdje sam ja uprostio maksimalno svu to čitavu ovu priču, međutim, šta sam ja mislio još na kraju da kažem? Cilom prilika, Zenica je itekako vezana za Kulim Ban. Nazupamo mi neku tezu da je on živio ovdje, da je premijer, da je Poljana, ali nek vrijeme, mi imamo malo tragova o njemu, o tome će govoriti doktor Bujak, jer se svojata i on i drugim gradovima. Ali neka vrijeme pokaže, pred nama je da ne spavamo, da je on isključivo bio vezan za Zenicu. To ja zastupam. Ima neki toponima, ima neki podataka i nek vrijeme pokaže svoje. Međutim, na kraju krajeva ta prva Bosna je bila od Visokog do Vranduka, otprilike to je taj neki geografski prostor uže centralne Bosne. Međutim, šta hoću da kažem na kraju? Hoću da kažem da je Kulim Ban vezan za Zenicu, on mora više prostora dobiti u Zenici. Mi moramo, evo moj dragi Amir Imenjak, Halep, mi moramo napraviti njemu spomenik u gradu na neki način, priče je da mi napravimo nego bilo ko drugi. I moramo napraviti, ja sam svojevremeno u politici govorio da napravimo spomenik Gađoši, sudiji Gađoši. To je najjači Zeničanin koji je u povijesti na jednu takvu poziciju obnašao. Takvom jednom autoritetu biti desna ruka. I mi ga pustimo, dali smo mu jednu ulicu tamo kod vatrogasnog doma. Mi imamo još jedno ime koje smo zapostavili, tu Dražu Ohmućanina, tog čovjeka koji je projektovao taj mauzolej, Odmut, je li to vezano za njega, nije, ali mi imamo njegovo ime. Mi bi trebali, makar na Jaliji, odnosno na Odmutu, da nađemo prostora pa da i jedan sokak, ako ništa da mu damo, jer se i on spominje u toj ploči koju smo našli u Podbrežju, jer je i on naš čovjek koji dobijamo nekoga prije 800 godina, dobijamo ime nekog našeg čovjeka na našim prostorima. I sad šta hoću da kažem? Potrebno je da mi u Zenici stvorimo takav mentalni sklop, prostorni ambijent, takvo javno mnijenje da ono što je zaista vezano za nas i što je vezano za ovaj grad, doseljenički grad, ovo je zaista doseljenički grad, moramo naći prostor da obilježimo. Jedne prilike sam ja krenuo da napravim turistički vodič grada Zenice i onda sam počeo da pišem neke značajne stvari u gradu, istorijske činjenice. I mislio sam da ima 10. Kada sam napravio, 80, već sam prestao, jer i tekako toga ima u ovom gradu, moramo podići i to je zadatak i preporoda i batona i svih naših nevladnih organizacija i neki novi naših budućih političkih lidera u ovom gradu, da čitavu ovu priču podignemo jedan veći nivo. Ovaj grad treba da postavi stvar na svoje mjesto, a između ostalog Kulina Bana će čitavim tom pričom, evo kaže, kako sam rekao, i Gađešom, tim autoritetom i Ohmućaninom i s inim drugim stvarima koje su krasile ovaj grad. Znači, ovaj prostor, povelja u vremenu kad nastaje jednom općem haosu nekom, ali kad to nije bio haos u Bosni i Hercegovini? Kad to nije bio haos? Pogledajte, komšije kako imaju svoje probleme, ali oni se draže i tako dalje. I u takvom jednom konfuznom stanju nastaje jedan takav autoritet koji kaže ja garantujem autoritetom, vojskom, da Dubrovčani mogu doći slobodno i danas. Pogledajte, kad mi danas sad našim gostima, turistima kažemo Bujrum dođite u Bosnu, sigurni smo, morate doći i tako dalje. Još uvijek je to prisutno. Hvala vam što ste me saslušali. Moramo jačati svijest da je ovo naša zemlja, da ona pripada nama hiljadama godina, da su ove njive pripadane mome ocu, djedu, pradjedu i tako nazad, da je ovo oduvijek naše i da mi gdje god dođemo da smo rađeni drugog reda i da nađemo način kako ćemo vratiti ljude koji su otišli i da ojačamo
habitus ovdje da ovu zemlju izgradimo u nešto superiorno i moralno i u svakom smislu vertikalno. Hvala vam još jednom. Čast mi pozvati doktora Edina Bujaka, profesora na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i doktora arheoloških nauka. Profesor Bujak. Hvala lijepo. Evo, drago mi je da možemo noćas svi govoriti o jednom iznimno značajnom dokumentu, a svi evo govorimo, da se malo našalim, kako je Kulin Ban bio dobar, mudar, snažan vladar. Pa i to je možda bilo mudro da Dubrovčanima ne naplati bilo šta za njihovu trgovinu u Bosni i Hercegovini, jer su eto oni na osnovu povelje trgovali besplatno ovdje, dok su eto drugi neki bosanski vladari ipak im uzimali neki porez za tu trgovinu, što je možda u ekonomskom smislu bio bolji potez, ali u tom nekom političkom u datom trenutku možda ne bi bio najbolji, i zato se ogleda i u tome se može ogledati ta mudrost Bana Kulina. A danas smo se evo okupili da razgovaramo o dokumentu koji je pisan i potpisan na današnji dan prije 834 godine. Manje više svi mi znamo značaj Kulinove povelje, znamo ko je bio Kulin Ban. Danas, pa evo i u Zenici, svi pišu i pričaju o povelji, pišu i pričaju o Kulinu. Sutra će, nažalost, i povelja i Kulin Ban biti zaboravljeni kao što je bio zaboravljen i prije 7 dana. To je također jedna možda pomalo i tužna činjenica. Danas će neki govoriti o povelji Kulina Bana kao rodnom listu Bosne, srednjovjekovne Bosne i kroz to naravno današnje Bosne i Hercegovine. To je također totalno pogrešno i o povelji kao rodnom listu Bosne, srednjovjekovne Bosne mogu govoriti samo oni koji ne znaju srednjovjekovnu bosansku prošlost ili samo prozvani historičari. Time se negira, direktno se negira prije svega od nas današnjih Bošnjaka još minimalno 200 godina bosanske državnosti, jer znamo da se Bosna prvi put spominje u 10. stoljeću, a sigurno je bila dakle i kneževina kao i sve ostale u okruženju još nekoliko stoljeća ranije. Stoga dakle tu vezu povelje i rodnog lista Bosne svakako treba izbaciti iz govora i svakako jednu takvu tvrdnju negirati, jer je sama po sebi kao takva kontraproduktivna. Ne iznenađuje činjenica da najčešće političari danas govore kako povelju Kulina Bana treba i kako će se povelja Kulina Bana vratiti nazad u Bosnu i Hercegovinu. Najvjerovatniji original se nalazi danas u Sankt Petersburgu u Rusiji, dok su dva prepisa nešto mlađa i oni se čuvaju u Dubrovniku. I ovaj original najvjerovatniji iz Sankt Petersburga je bio u Dubrovniku, ali nekako u 19. stoljeću otuđio ga je ruski konzul i prenio dakle u Rusiju. Naravno, bio je primjerak u Bosni i Hercegovini, jer je takav ugovor i mi danas, dakle, kad potpišemo neki ugovor, jedan primjerak uvijek ostaje kod vas, drugi ide, jel tako, drugima. Upravo taj drugi primjerak je otišao u Dubrovnik, a naš je u Bosni nestao ili stradao. Stoga treba biti realan, objektivan i svjestan činjenice da ti primjerci na kojima se insistira na vraćanju u administrativno-pravnom smislu nisu naše vlasništvo, nego su vlasništvo onih ljudi kojima su uručeni, u ovom slučaju Dubrovčanima. Mi nismo sačuvali svoj primjerak povelje, zato ga i nemamo. Zato je iluzorno govoriti da će se povelja vratiti,
ili tražiti da se ista vrate. Jer ja da se pitam, da sam ja u istom položaju, ni ja ne bi vratio jedan takav dokument susjednoj državi, što je sasvim jasno. I upravo ovakvim stvarima ja večeras želim da govorim, dakle želim da govorim o nestanku i uništavanju našeg nasljeđa, a upravo pad Kraljevine Bosne 1463. godine doveo je do kontinuiranog pljačkanja i nestajanja našeg kulturno-historijskog blaga, a to nestajanje i uništavanje, nažalost, nije prestalo sve do danas. Pa su tako brojne knjige, brojni rukopisi, brojni dokumenti odnešeni. Naš srednjovjekovni arhiv je stradao, vjerovatno u tom arhivu se nalazio i taj naš primjerak povelje. Danas se to pričalo ili skoro se pričalo uveliko o tom poznatom čajničkom evanđelju i njegovom nedavnom iznošenju iz Bosne i Hercegovine. Zašto je ono značajno? Zato što je to jedini srednjovjekovni rukopis koji je ostao u Bosni i Hercegovini do danas i koji se veže uz pripadnike crkve bosanske. Srećom, eto, ono je vraćeno u Čajniče i tamo se nalazi i nadajmo se da više nikad neće, dakle, izići iz Bosne i Hercegovine. Danas smo mi, dakle, u Zenici. U vrijeme kada je pisana povelja, ovaj prostor se nalazio u okviru župe Brod ili nešto, dakle, kasnije, a to naravno sve u okviru srednjovjekovne Bosanske Banovine, koja je vremenom jačala, kasnije se razvila u kraljevstvo. I ne trebamo mi ići dalje, dakle, iz naše Zenice i busat se u prsa kako nama povelja nešto znači, kako bismo je mi vratili, kako bi se mi ponosili da je vratimo. I šta da je vratimo? Moramo sebi postaviti to pitanje. Da li bi, kad je vratimo, dopustili da propada i da propadne kao što i dan danas, evo, pred našim očima propadaju brojni drugi spomenici ili dokumenti. Evo, na primjer, iz tog vremena Zenica ima dvije iznimno važne lokacije koje se direktno vežu uz Bana Kulina. Prva je naravno Bilino polje. Bilino polje je poznato po toj čuvenoj abjuraciji iz 1203. godine, kada se Ban sa svojim saradnicima u principu odriče herezije koja je očigledno uzela maha u državi. Dakle, jedan također iznimno važan događaj, dokument je tu napisan i potpisan, on je izuzetno sadržajan, bitan i koji govori o običajima i praksi koja se na našem području zadržala sve do današnjih dana. Ja ću izdvojiti tu samo jedan detalj kada se između ostalog pred papinim legatom Ivanom Kasamarisom Kulin obavezuje da će se ljudi ovdje na našem području sahranjivati pored bogomolja, dakle pored crkava. Iz toga se može iščitati da su ljudi se ovdje, da je ovdje itekako bilo rašireno pokopavanje na neposvećenom prostoru, odnosno daleko od crkava, čime je u tom trenutku katolička crkva gubila kako svoj vjerski primat, tako dakle i značajan izvor prihoda. Tome se naravno htjelo i ovim dokumentom, ovim prisezanjem stati u kraj. Traži se dakle da se prestane sa ovakvom praksom pokopavanja, što potpisnici u načelu pristaju. Međutim, čini se da navedena izjava nikad nije profunkcionirala, o čemu svjedoči podatak da se mi ovdje, posebno u Srednjoj Bosni i dan danas, često sahranjujemo po onom srednjovjekovnom principu na svojoj zemlji, na svojoj plemenitoj baštini, dakle na svojim malim porodičnim grobljima ili grebljima, u čemu se dakle vidi taj direktan kontinuitet života i običaja od srednjeg vijeka na ovim prostorima, dakle sve do danas.
To je naravno rezultat složenih društvenih, političkih i vjerskih okolnosti koje su tada vladale u srednjovjekovnoj Bosni. To je još više osnaženo još jednim tadašnjim događajem koji se odvio 1233. godine. Tada Bosanska katolička biskupija ostaje bez biskupa, dakle ovdje Bosna ostaje bez biskupa, sjedište biskupije je premješteno u Đakovo i naravno crkvi bosanskoj, srednjovjekovnoj, samostalnoj, autokefalnoj crkvi bosanskoj biva otvoren put za jačanje, osnaživanje i razvoj što je Bosnu obilježavalo kao heretičku zemlju čitav srednji vijek. Drugi bitan spomenik iz vladavine Bana Kulina jeste ploča sudije Gradiše koju je kolega Ismić spomenuo i ona je otkrivena 1964. godine u Podbriježju, dakle evo par kilometara odavdje. Često se smatra da je i obližnje, dakle Gradišće dobilo ime po velikom sudiji Gradiši i uz ploču sa Kulinove crkve koja je otkrivena u Muhašinovićima kod Visokog, to je jedini spomenik u kamenu na kome se spominje Ban Kulin. Dakle, samo postoje dva epigrafska spomenika u kome je upisano u kamenu ime Ban Kulin, dakle jedan je u Visokom, drugi je evo ovdje, dakle kod nas u Podbriježju kod Zenice. Naravno, ploča je osim spomena Kulina svakako značajna i po spominjanju sudije Gradiše koji je prvi poznati bosanski sudac i naravno sve to govori da je Bosna tada imala izuzetno razvijen sudski aparat. Na njoj je spomenut, evo kolega Ismić je spomenuo i Dražo Mučena, prvog bosanskog graditelja, prvog bosanskog arhitekta. Često se priča, dakle, i o ovoj ploči. Postavili smo, dakle, evo i repliku tamo ispred stadiona Bilino polje, ondje, dakle, kod istočne tribine. A može li zapravo danas iko od nas ili ko u Zenici zapravo tačno odgovoriti gdje je ta ploča u Podbriježju pronađena? I šta se danas tamo nalazi? Dakle, zašto ta lokacija nije istražena, zaštićena, konzervirana, prezentirana javnosti? Ne može, dakle, niko, jer nas to očigledno ne interesira. Interesira nas koliko i povelja Kulina Bana, evo 29. augusta i sutra ćemo je svi zaboraviti. Ne znamo, dakle, gdje je pronađena ta ploča velikog sudije Gradiše. Lokacija je do danas moguće stradala, uništena. Nije to uradio, dakle, od 64. niko izvana. Dakle, to smo uradili mi sami. U dobro uređenoj državi jedna takva lokacija bi bila izuzetno zaštićena, prezentirana, djeca iz škole bi obilazila svake godine jedan takav spomenik. Mi se, dakle, busamo evo u prsa, tražimo da se povelja vrati, tražimo, dakle, taj primjerak povelje koji de facto nije naš, a evo lokalitet od ogromnog državnog, državotvornog značaja pred našim očima je nestao ili nestaje još uvijek. U tom srednjovjekovnom bosanskom kontekstu nezaobilazna tema su i Stećci. S punim pravom, jer su oni zaista, pored srednjovjekovnih bosanskih gradova, najvrijedniji, najvažniji izraz bosanskog srednjovjekovlja i često se opet dičimo kako su oni dokaz, pokazatelj naše velike, slavne prošlosti, kako su oni pokazatelj moći, državnosti, vjere, identiteta i čega sve još. Jesu oni naravno i to. Svijet je sve to prepoznao, pa su, dakle, i Stećci uvršteni na listu svjetske baštine i tako stoje bok uz bok, dakle, sa najznačajnijim svjetskim spomenicima poput egipatskih piramida, britanskog Stonehengea i tako dalje i tako dalje. Međutim, kada se pogleda kako se odnosimo prema njima, čini se da mi i ne zaslužujemo da imamo Stećke. Da se mi
ovdje, evo u ovoj prostoriji svi preispitamo i da nas neko pita, zaista je upitno da li bi neko od nas mogao nabrojati 5 lokacija u Zenici gdje se nalaze stećci. A bilo ih je nekad u Bosni 100.000, što je zaista jedna ogromna brojka. I mi upravo u Zenici smo imali neke od najznačajnijih stećaka od svih tih stećaka koji se nalazili na prostoru stare i srednjovjekovne bosanske države. Tu prije svega mislim na stećak Gosta Mišljena koji se nalazio u Puhovcu kod Zenice. I šta je dakle sa tim stećkom danas? I on je u velikoj mjeri uništen. Dakle, jedan dio natpisa koji se nalazio na tom stećku se čuva u muzeju grada Zenice, drugi dio kamena se danas nalazi nezaštićen poprilično u Puhovcu. A šta je zapravo bio taj stećak? Riječ je dakle o jednom izuzetnom spomeniku u kome je bio upisan, uklesan jedan izuzetan natpis u kome se spominje velikodostojnik crkve bosanske Gost Mišljen, čovjek koji je bio jedan od najistaknutijih predstavnika vjerskog života srednjovjekovne bosanske države. Onako da to dodatno uprostimo i prostim jezikom kažemo čisto radi poređenja, on je bio nekako možda u rangu nešto što je danas muftija ili najburejs. Eto i Puhovac je skoro imao i najburejsa, imao je u srednjem vijeku nešto slično, dakle u vidu Gosta Mišljena. Nažalost i lokacija gdje se nalazio ovaj stećak je danas uništena, većim dijelom uništena. U blizini se nalazi i obližnji lokalitet Kamena, neki kažu da se možda i na toj lokaciji nalazio stećak Gosta Mišljena. Šta se tamo nalazi? Na toj lokaciji imamo danas relej Telekoma. Dakle, očigledno je baš taj relej morao biti na jednom takvoj lokaciji. U Pojsku je pronađen jedan izuzetan srednjovjekovni natpis koji se danas čuva u Zavičajnom muzeju u Travniku. Znamo li gdje je on bio u Pojsku danas? Pa ne znamo. Ne znamo ni to. Uništena je, dakle, vjerovatno i ta lokacija i taj stećak većim dijelom, osim tog natpisa koji je prenesen u Travnik. A taj natpis je zaista toliko indikativan i toliko govori o prolaznosti svijeta, toliko, dakle, govori o nama samima i na tom natpisu je zaista jedan lijep tekst koji nas upozorava i malo ću parafrazirati, koji kaže: zato molim vas, gospodo, ne nastupajte na njega, jer ćete vi biti kako on jeste, a on ne može biti kako vi jeste sada. Ali eto, dakle, ništa nama to nije značilo. Stećci, recimo, na brdu između Gradišća, Kozaraca i Podbrežja su danas uglavnom uništeni i još uvijek se uništavaju iskopavanjem uglja. Stećci s Mošćance su uglavnom stradali. Isto vrijedi za Drivušu, Stranjane, Putoviće, Brodu, Seoce, Janjiće i tako dalje, dakle da ne nabrajamo druge lokacije. Osim Vranduka, kojim se često ponosimo, koji također često bude ugrožen zbog nedostatka sredstava za njegovo održavanje, Zenica je imala još jednu utvrdu koja se zvala Vrh Bilica i nalazila se u slivu Babine rijeke. Mi u Zenici uglavnom ne znamo ni da je postojala, a kamoli da znamo lokaciju gdje se ona nalazila i gdje je tačno bila. Naša stara mezarja sa nišanima starim nekoliko stoljeća su zarasla, nišani često povaljani, polomljeni. Je li zato, dakle, kriv neko drugi ili smo, dakle, to mi sami uradili i krivi za tako nešto? Zbog toga želim na kraju da naglasim da li smo mi zapravo često svjesni ko smo, šta smo, šta nam predstavlja ta srednjovjekovna bosanska prošlost, da li je se onako olahko odričemo, šta je nama zapravo ban Kulin, šta su nam drugi bosanski banovi, bosanski kraljevi. Dakle, nije dovoljno da škole, ulice nose njihova
imena i time mislimo da smo tu neku zadaću ispunili. Nije dovoljno stećke staviti na novčance, na udžbenike knjiga, povelju staviti dakle na naslovnu stranicu knjige i misliti dakle da je to sve što trebamo uraditi. Danas živimo u jednom takvom okruženju kada je toliko aktuelan jedan termin koji se zove revizionizam. Dakle, sve se želi često revidirati, želi se napisati na jedan drugi način, bez obzira da li je to uistinu tako. Nešto loše, nešto zlo se danas kroz taj revizionizam nastoji i želi pokazati kao dobro i što je onda najžalosnije i na osnovu toga mi sami sebe počinjemo preispitivati zbog toga da li smo dakle mi u pravu i da li smo mi svjesni toga. Upravo zbog toga danas je povelja sve manje bosanska. Danas su isto tako stećci sve manje bosanski kao sve ostalo. Pošto mi ne držimo dakle do naše prošlosti, to će raditi vjerovatno neko bolje, a kada se taj proces završi, mi ćemo vjerovatno živjeti u nekoj drugoj državi. Zato je umjesto tih uzaludnih govora i želja o vraćanju povelje, odnosno nečeg što se zasigurno neće vratiti i ne može vratiti, bolje u skladu sa tim nekim realnim mogućnostima učiniti nešto na spašavanju spomenika kulturno-historijskog nasljeđa iz našeg okruženja, evo sa područja Zenice, jer smo mi danas ovdje u Zenici. Za početak je dovoljno da ispravimo stećke i nišane naših predaka, jer znate kako se ono uvijek kaže, tamo gdje su naša groblja, tu je i naša domovina. Ako su tu naši stećci nišani, dakle, tu smo i mi. Eto, toliko od mene, hvala vam na pažnji. I mislim da zaista dobro sebe trebamo preispitati o našem odnosu i prema povelji, koliko je on ispravan, realan i zapravo šta nama ta povelja i svi naši srednjovjekovni spomenici i na području Zenice i na području današnje Bosne i Hercegovine znači. Profesoru Bujaku, a sada mi je također čast pozvati našeg govornika doktora Ibnela Ramića, doktora književno-istorijskih nauka, da nam se obrati. Doktore. Hvala. I na samom početku, uz pozdrave i selame svima, želim da se zahvalim što ste u ovo sparno popodne odvojili svoga vremena i došli da nas ovdje slušate, ali ne radi nas, nego da ovo što govorimo cijelo vrijeme obilježimo ovaj značajan događaj i uspomenu, da tako kažemo, iz naše povijesti. Malo smo odužili, malo smo i kasnili, sreća pa sam ja nešto sebi ovdje pribilježio ovih nekih napomena, pa se nadam da ćemo biti efikasni. A na samom početku volio bih da se referiram na ono što je kolega Bujak rekao vezano za onu jednu metaforu koja već neko vrijeme postoji o povelji Kulina Bana kao rodnom listu Bosne. Dakle, on je apsolutno u pravu da Bosna nije nastala kao država na kraju 12. stoljeća, nego da ima svoju povijest i ranije, ali eto, meni je ta nešto metafora onako lijepo mi zvuči, pomalo mi je simpatična, a onda se sjetim, ovi stariji će se toga još bolje sjećati, meni su barem pričali da su svojevremeno, kad nije bilo puteva, kad nije bilo autobusa, nije bilo automobila, da su se žene masovno porađale kod svojih kuća, pogotovo u nekim udaljenim ruralnim područjima. I onda kažu, sad ne znam koliko su to anegdote, koliko su stvarne priče, da ljudi nisu smatrali toliko ni važnim da se non stop
ide u čaršiju osim po potrebi, onda to upisivanje djeteta tamo u matične knjige je bilo neka trećerazredna aktivnost, potreba i obaveza, pa sam negdje čuo čak, kažem, ograđujem se, ne znam da li je anegdota, da su znali ljudi sačka da im se rodi još neko dijete, pa ih onda odu tamo u matični ured pa ih skupa upišu, tako da nije rijedak slučaj bio da podaci o stvarnom datumu i godini rođenja i ono što je upisano u matičnim knjigama i u tom rodnom listu ne budu istovjetni, a mi koji smo vezani za ovu neku administraciju znamo da je važno, ono što je zvanični dokument, tako da evo ja bih zamolio kolegu, iako se ograđujem, nisam historičar i uvažavam njegovu argumentaciju koja na kraju krajeva svima nama ide u prilog, jer možda ne bi trebalo biti toliko, ne bismo trebali biti toliko strogi prema takvoj vrsti ocjena. No, šalu na stranu, dakle, kao što reče naš sekretar Tarik, ja sam profesor književno-istorijskih znanosti i plan je bio da ja kažem nekoliko riječi o povelji Kulina Bana sa lingvističkog i književno-historijskog aspekta. Kad razmišljamo o povelji Kulina Bana iz ovih naših izlaganja mojih prethodnika, meni se nameću nekako dvije ključne riječi vezane za ovu tematiku, a te ključne riječi su kontinuitet i druga je identitet. I mislim da se u povelji Kulina Bana odlično reflektiraju sva značenja tih riječi kada je u pitanju prošlost Bosne i nas kao njenog naroda. Dakle, kako smo vidjeli, povelja Kulina Bana predstavlja svjedočanstvo o kontinuitetu naše državnosti, dakle našeg političkog, državnog, pravnog kontinuiteta koji je kroz historiju prisutan stoljećima. Puno više od tih 8,5 stoljeća koliko se može samo na osnovu povelje Kulina Bana vidjeti. Međutim, povelja Kulina Bana je u isto vrijeme i svjedočanstvo o našoj kulturi i o veoma dugoj tradiciji pismenosti na prostoru Bosne. Zašto je to važno? Ne trebamo spominjati, uvijek je Bosna, ne znam, zemlja Alije Sirotanovića, zemlja rudara, zemlja crne metalurgije, rudnika, teške industrije i dan danas vrijede stereotipi koje nažalost i mi sami vrlo često podgrijavamo o Bosancima kao nekakvim polupismenim, zaostalim i kakvim sve ne pojedincima, a povelja Kulina Bana nam svjedoči između ostalog, a kao što ona nije najstariji dokument postojanju Bosne, nije ni najstariji pisani spomenik iz tog perioda, ali ona, dakle, govori o veoma dugoj tradiciji pismenosti koja je postojala baštinjena na prostoru srednjevjekovne Bosne. Kao što znamo, napisao ju je Dijak Radoje 1189. godine po nalogu bosanskog bana Kulina. Ovo je sad veoma važno, na čistom narodnom, dakle bosanskom jeziku, slavenskim pismom ćirilicom sa elementima bosančice, koja također predstavlja bosansku varijantu ćirilice. Ja ću vas samo podsjetiti na trenutak da je pismenost Slavena generalno u globalu, dakle mislimo na sve Slavene, počela tek u drugoj polovini 9. stoljeća. Dakle, ta slavenska plemena pred tu veliku seobu naroda, tokom seobe i nakon naseljavanja diljem Evrope, ona su bila nepismena, dakle nisu poznavala pismo. Pismenost počinje tek, kako rekao, u drugoj polovini 9. stoljeća, dakle negdje nakon 860. godine, kada onaj bizantijski car Mihajlo III. Šalje onu braću
Čirila i Metodija, da te Slovene pokrštavaju, a kao posljedica toga desilo se i njihovo opismenjavanje kroz njihovo kreiranje prvog slavenskog pisma koje se zove glagoljica. Znamo da je ta glagoljica bila suviše komplicirana, pa su onda učenici Čirila osmislili jedno novo pismo koje će biti jednostavnije, koje su nazvali u uspomeni na svoga učitelja ćirilicom, i onda se ta ćirilica raširila po slavenskim zemljama, ili barem u ovom istočnom dijelu slavenskog svijeta koji je bio pod utjecajem pravoslavne crkve, dok su ovi zapadni Slaveni zbog utjecaja katoličke crkve i literature koja je dolazila iz tog prostora počeli da sve više prihvataju latinicu, tako da su recimo Hrvati sa glagoljice uglavnom počeli koristiti latinicu. U svakom slučaju, dakle, prije dolaska Čirila i Metodija među Slavene, oni, dakle, ti Slaveni nisu poznavali pismo i nakon njihovog dolaska se počela širiti ta, u prvom redu, ćirilička pismenost. Najstariji pisani spomenik pronađen na prostoru Bosne je Humačka ploča. To je jedan natpis na crkvi u Humcu kod Ljubuškog, potom je i dobio naziv, i taj ćirilični spomenik potječe s kraja 10. ili početka 11. stoljeća. To znači da je nekih 100-tinjak godina nakon uopće pojave pismenosti među Slavenima, dakle, bilo moguće pronaći određene dokumente, spomenike koji svjedoče o postojanju pismenosti i na prostoru tadašnje Bosne i Huma, kako se to zvalo. Dakle, ta činjenica zapravo potvrđuje onu tezu koju mi ponavljamo kao neku vrstu fraze, da je pismenost u Bosni prisutna 1000 godina, 1000-godišnja, evo, čuli smo zemlju tisućljetna, i pismenost je otprilike tako stara. Dakle, to je prva faza naše pismenosti ili književnosti, ona se naziva bosanska srednjevjekovna književnost. Ona traje, dakle, od tih prvih početaka pismenosti pa do dolaska Osmanlije 1463. godine, kada, naravno, počinje književnost osmanskog perioda. Srednjevjekovna bosanska pismenost se dijeli na nekoliko vrsta. Dakle, to su prije svega crkveni rukopis, pa su to oni zapisi na marginama, pa ovi natpisi uklesani u kamenu na stečcima, na crkvama, na sudačkim stolicama, tako dalje. I jedan od važnijih elemenata te srednjevjekovne bosanske pismenosti jesu i te povelje, pisma i darovnice, odnosno dokumenti koji su tadašnji vladari i vlastitela, velikaši Bosne i Huma pisali različitim povodima. Dakle, prema tome, ovoj vrsti književnosti pripada i povelja Kulina bana iz 1189. godine. Osim njene vrijednosti u tom historijskom, državnom, pravno-političkom smislu, ona predstavlja jedan od najvrednijih i najstarijih spomenika bosanske srednjevjekovne pismenosti, pa bismo mogli kazati i književnosti. Inače, u evropskim književnostima uobičajeno je da se povijest književnosti počinje posmatrati od pojave pismenosti u nekom narodu, i obično se smatra da takvi dokumenti imaju prije svega takozvanu spomenišku vrijednost. Dakle, da predstavljaju prije svega dokaz o počecima pismenosti na određenom području kod određenog naroda, a da su u stvari lišeni istinske književne i literarne vrijednosti. Na sličan način je dugo vremena posmatrana i bosanska srednjevjekovna književnost. Međutim, najprije mak
Dizdar, Mehmed Alija Mag Dizdar, naš veliki pjesnik, ali on nije bio samo pjesnik, nego je bio istinski kulturni radnik, još 1969. godine napisavši onu čuvenu knjigu Stari bosanski tekstovi, koja predstavlja jednu od temeljnih dijela naše kulture uopće. Dakle, on je ukazao na literarnu vrijednost povelja koje su srednjevjekovni bosanski vladari pisali, a među kojima je povelja Kulina Bana najvažnija. I on u predgovoru te knjige Stari bosanski tekstovi kaže za povelje: okovane zakonima uobičajenih formula i šablona, povelje i slični rukopisi u prvi mah mogu da djeluju stereotipno, hladno pa i dosadno. Dubljim poniranjem u njihovu sadržinu otkrićemo tek tada dijelove koji imaju veću vrijednost nego što ga pruža goli dokument, pronaći ćemo zrnca još nepoznate zlatne žice pa i čitave partije poetski nadahnutog teksta, čak i onda ako dijak i nije išao za književnim rezultatom i poetskim kićenjem. To zapravo znači da to nije bio nekakav čin mehaničkog ispisivanja, administrativnih nekakvih podataka, informacija važnijih za određeni događaj, nego su ti dijaci, vjerovatno zahvaljujući nekakvom vlasti u tom unutarnjem umjetničkom porivu, nastojali da taj svoj govor koji su zapisivali oplemene i da ga učine ljepšim i sa malo, kako bismo kazali, simboličkih safta. Kasniji istraživači također ističu literarnu vrijednost ovih dokumenata, a oni je vide prije svega u pismu kojim su te povelje pisane, dakle povelje generalno, to su ćirilica i njena bosanska varijanta bosančica, te čistom narodnom jeziku koji, kako kaže Muhsin Rizvić, sa dosta živoga stila, ovo je citat njegov, sa dosta živoga stila probija administrativne forme. Kroz propisanu kompoziciju, između ustaljenih formulacija, pored činjenica koje izražavaju društveno-političke prilike vremena preobražavajući se pred nama u historijske izvore, izbiju čitavi odlomci spontanog teksta začinjenog stilskim kićenjem ili se izliju iskazi stvarnosti svakodnevnog života, zanimanja i briga koja stoji između onih koji ove listine upućuju i onih kojima su one upućene. Mi ako danas posmatramo tekstove koji pripadaju tom famoznom administrativno-pravnom funkcionalnom stilu, vidjet ćete koliko su oni suhoparni, koliko su šablonizirani, koliko nemaju nimalo duše, koliko su nezanimljivi, da nam se čini kao da smo ih bezbroj puta čuli, dakle u njima nema nimalo originalnosti, što nipošto nije slučaj sa ovim poveljama, koje su u osnovi administrativno, pravno, politički, diplomatski dokumenti, ali je u njih unesena i neka vrsta duše, emocije, estetike, da tako kažemo. Znači, da ova dva velikana bošnjačke i bosansko-hercegovačke kulture, kakav je Mag Dizdar i Rahmetli Muhsin Rizvić, s punim pravom ističu dugo zanemarivanu činjenicu da povelje srednjevjekovnih bosanskih vladara nisu tek puki pisani dokumenti čija se vrijednost i značaj iscrpljuju u njihovoj administrativno-pravnoj dimenziji. To su zapravo kameni temeljci naše pismenosti pa i književnosti uopće. U tom smislu ja ću navesti još samo mišljenje Vedada Spahića, koji posebno ističe ljepotu i literarnu vrijednost povelje Kulina Bana, koja je iza njega mnogo više od pukog pravno-diplomatskog dokumenta. On kaže, citiram, taj tekst, osim što je ispunio sve zahtjeve i obligacije svoje praktične namjene, kompozicijski respektovao sve konvencijom međudržavnog diplomatskog saobraćaja utvrđene stavke, od početne invokacije do finalne zakletve, u književnom je pogledu donio rijedak efekat jednog gotovo ispovjedno iskrenog iskazivanja prijateljstva, odanosti i jamstva ostvarenog smjernom i racionalnom upotrebom leksike bez retoričke kićenosti koja će kontaminirati neposrednost i jasnoću narodnog jezika nekih kasnijih povelja, završen citat.
U prilog ovoj tezi Vedat Spahić navodi rezultate jednog zanimljivog istraživanja leksike, dakle riječničkog blaga iz Povelje Kulina Bana koju je sproveo Slavko Vukomanović svojevremeno. I on je utvrdio da od ukupnog broja leksema, dakle riječi koje imaju svoje značenje, a koje se nalaze u tekstu Povelje, zamjenica ima čak 14%, a frekventnost njihove upotrebe je 20%. A inače učestalost upotrebe zamjenica u bosanskom, hrvatskom, srpskom, dakle tim južnoslavenskim jezicima, inače u nekakvim pod navodnicima normalnim okolnostima, a prema istraživanju jednog drugog istraživača Đorđa Kostića iznosi svega 7 do 8%. Dakle, duplo više ima u procentima upotrebljenih zamjenica u Povelji Kulina Bana nego što je to inače slučaj. Iz ovoga podatka Vedat Spahić zaključuje da se pojačana emocionalna boja iskaza u Povelji Kulina Bana postiže upravo na ovaj način, dakle pojačanom upotrebom zamjenica. On kaže, dakle navodi svoju pretpostavku, da je na primjer u rečenici, pa navodi rečenicu iz Povelje, i da im ne bude od mojih časnikov sile, umjesto zamjenice im upotrijebljen imenički oblik dativa Dubrovčanima, dakle da je rekao Dubrovčane, a ne im, zvučalo bi to nekako zvaničnije, manje prisno. Nadalje, Kulinov dijak, ne opet govori Spahić, Kulinov dijak neće nam pisati dokole u vladanju mojemu budu, već dokole u mne budu, dakle dokle kod mene budu, želeći još više potencirati osjećaj svojati koji Ban gaji prema Dubrovčanima, držeći ih neobičnim trgovcima, već uvijek dobrodošlim gostima kojima će, kako sam kaže Kulin Ban kroz riječi ovog dijaka Radoja, dati savjet i pomoć kakore i sebi. Dakle, ovo je jedna zanimljiva i neobično zapažanje profesora Spajića koje se opet naslanja na drugi dio onoga što sam ja htio govoriti, a to je, dakle, ona druga ključna riječ, a to je pitanje identiteta. Identitet je jedan složen pojam, ja ću nastojati, koliko još imamo, jesmo li prekardašali, nisam ja sam, evo nastojat ću, ako dozvolite, u nekoliko rečenica samo da kažem svoju neku temeljnu misao, pa možemo završiti. Dakle, identitet je veoma složen pojam, iz jednostavnog razloga što je veoma slojevit. On nije jednoznačan i svaki identitet se sastoji od mnoštva elemenata, počevši od nas kao pojedinaca koji smo, ne znam, profesori, radnici, rudari, penzioneri, ne znam, neki su navijači željezničara, neki čelika, neki stupčanice, neki su ribolovci, neki su članovi Alfa Romeo kluba, neki su šahisti i tako dalje. Dakle, sve to čini, dakle, te kockice čine naš identitet, tako i sa identitetima grupa. Identitet Bošnjaka je izuzetno slojevit i drugi su već govorili o tome. Mislim da je to poznato. Suština je da ne smijemo zanemariti i zapostaviti niti jedan sloj u našem identitetu, ali ono što je nas u identitetskom smislu odlučujuće oblikovalo, to je nakon 1463. godine, dakle taj masovni prelazak na islam i ulazak Bošnjaka kao jednog slavenskog naroda u okrilje orijentalno-islamske duhovnosti, kulture i civilizacije, nakon čega su onda oni počeli da usvajaju određene običajne prakse, određene tradicije sa istoka, od načina gradnje kuća,
odjevanja, kulinarstva, ishrane i tako dalje i tako dalje. Ali sad postoji druga strana ili druga važna komponenta našeg identiteta, a to je naše slavensko porijeklo. A zašto je bitno slavensko porijeklo? Pa to slavensko porijeklo nas situira ovdje u Bosni. Ono nas čini svojima na svome i vi vidite da se svakodnevno nas pokušava, čak od vlastodržavaca, najmoćnijih ljudi u našoj državi, pokušava nas se svesti na nekakvu vjersku grupu. Dakle, ne smeta njima što smo mi muslimani, budite muslimani, ali idite, ne znam ja, u Tursku, idite, ne znam, idite na nebesa, jer gdje je vaš zavičaj ako ste vjerska grupa? A to je nekakva nebesa, to je džennet, džehennem, dakle, apstraktan prostor, koji je u stvari metafizika, a teritoriju ostavite nama da je mi na ovaj ili na onaj način podijelimo. Povelja Kulina Bana i ta naša tradicija književnosti i pismenosti na bosanskom jeziku, ćirilicom, zato ne smijemo mi šarati one dvojezične table, ono tamo kad vidimo ćirilicu, jer je ćirilica naše, meni kažu, ja predajem u jednoj srednjoj školi bosanski jezik i književnost, pa sam znao nekad se susret s ljudima koji kažu, neće moje dijete učiti to srpsko, četničko pismo, a može li bosančicu? Kaže, može bosančicu. Pa bosančica je zapravo dio, ili jedna vrsta ćirilice. Ćirilica nije ništa više srpska, nego što je naša. Ona je naše nasljeđe, na kraju krajeva jedan od najvažnijih spomenika naše ukupne, kulturne, političke i svake druge povijesti, nastao je pisanje tom ćirilicom. I još jedna vrlo bitna stvar, kad dolazi Osmanlije i kada mi masovno prihvatamo islam, mi se i dalje ne odričemo svog slavenskog identiteta. I to se najbolje vidi u književnosti, u pismenosti. Od 4 vrste književnog stvaralaštva u osmanskom periodu koje su stvarali Bošnjaci, 3 su bile na bosanskom jeziku. Jedna od njih je epistolarna književnost, čuvena krajišnička pisma koja su pisana na bosanskom jeziku, bosančicom, koja se u to vrijeme zvala i begovicom, jer su je begovi, dakle ti graničari bosanski, ti kapetani koji su čuvali granice, koji su čuvali te granice, pisali su korespondenciju sa svojim kolegama s one strane granice, čuvajući svoj jezik i svoje pismo i, kako rekao, nisu se odricali svoga slavenskog identiteta. I ne samo to, iako su bili iste vjere sa Osmanlijama, sa Turcima, cijelo vrijeme su ti Turci doživljavani kao neka vrsta osvajača, okupatora. Imate to i u literaturi, na svakom kraju, na kraju krajeva Bošnjaci su dizali pobune, to znaju kolege koje se bave istorijom, dakle, dizali pobune od, ne znam ja, braće Morića, polovinom 18. stoljeća, pa da ne govorim Husein kapetana Gradaševića. Borili se protiv Osmanlija, a u isto vrijeme njegovali taj svoj slavenski identitet. I za kraj ja ću vam samo još jedan izvod iz ovoga jednog krajišničkog pisma pročitati koji sam ovdje donio. Kratko je to, a on me nekako ponukalo me da to učinim onda kada sam čitao ovu tezu Vedada Spajića o tom nekakvom prijateljskom odnosu Kulina Bana prema Dubrovčanima, dakle koje on doživljavao kao svoje. Zašto je doživljavao kao svoje? Pa na osnovu tog nekakvog zajedničkog slavenskog porijekla. Dakle, u jednom od tih krajišničkih pisama Mustafaga Kurakalović, udbinsko-lički kapetan,
službi Osmanskog carstva. Taj Mustafa Aga Hurakalović je historijska ličnost koja se najvjerovatnije, o tome govori Dženana Buturović podrobno, krije iza čuvenog lika bošnjačke usmene epske poezije Mustaje Bega Ličkog. Čuli ste svi za Mustaje Bega Ličkog. Dakle, taj lik Mustaje Bega Ličkog je, naravno, svaki lik se tvori od različitih elemenata, ali je on bio, dakle, taj temeljni materijal na osnovu kojeg je kreiran lik Mustaje Bega Ličkog. Dakle, taj Mustafa Aga Hurakalović je 1684. godine pisao pismo, dakle, on kao udbinsko-lički kapetan u službi Osmanskog carstva, pisao je pismo čuvenom uskočkom harambaši Petru Smiljaniću i u tome pismu, između ostalog, spominje jednog od njegovih vojnika i kaže za tog njegovog vojnika: čuli smo da je junak na toj krajini. Bog znade da nam je drago jer je naš. Pazite, Mustafa Aga Hurakalović, dakle, podloga za nastanak čuvenog epskog bošnjačkog junaka koji služi Osmanskom carstvu, izražava divljenje zbog ratničkog i viteškog ugleda svog potencijalnog neprijatelja. I to uprkos činjenici da je taj ugled stečen u borbi protiv, pod navodnicima, njegove carevine. Dakle, to govori o jačini tog osjećaja slavenske pripadnosti, dakle, i na ovom primjeru i na primjeru, dakle, ovo može objasniti i zašto je Kulin Ban onako pitomo pisao i obraćao se tim Dubrovčanima, i to onda kroz njegovanje bosanskog jezika, dakle, tog narodnog govora i tih pisama koja smo iz predosmanskog perioda naslijedili, zapravo svjedoči ovome o čemu smo govorili. S jedne strane o kontinuitetu, a s druge strane o identitetu Bošnjaka, bosanskih muslimana. Hvala, izvinjavam se ako sam odužio. Zahvaljujem se našem doktoru Imrelu Ramiću, a ja sad iskoristim priliku da ukoliko imate bilo kakvih pitanja da našim doktorima postavite, on će naravno vama... Smijem ja samo još nešto dodati. Danas je, dakle, i dan Zedo kantona, jel tako, i naš kanton upravo nosi, evo, taj svoj dan na osnovu datuma povelje, a danas je i naš Amir i udruženje Baton dobilo plaketu Zedo kantona, pa sam želio iskoristiti priliku da čestitam na tome. A i svima nama nek nam je sretan dan kantona, jel tako?